Uspavana lepotica. Nekada davno u jednoj dalekoj zemlji živjeli su kralj i kraljica koji su se veoma voleli. Njihovoj sreći nedostajalo je samo dijete koje su nestrpljivo priželjkivali. Već su bili izgubili svaku nadu da će im se ta želja ikada ostvariti kad radost ispuni njihova srca. Rođenje male princeze Aurore vratilo je vedrinu u njihov život. Njeno krštenje bilo je veliki događaj za cijelo kraljevstvo, pa i šire. Čestitam, odazvao se pozivu na krštenje kralj Hubert. Šta misliš o tome da se moj sin Filip oženi tvojom Aurorom? Gospodo, nasmeja se kraljica, pa oni su još deca. U tom času 3 sjajne loptice skliznuše niz sunčev zrak pravo ka kolevci u kojoj je mirno spavala ljupka beba. Bile su to 3 dobre vile koje su došle da daruju princezu. Žurile su da vide to malo biće koje je svima donelo toliko radosti. Dozvolite mi da budem prva, zamolila je Cvetana nagnuvši se nad kolevku. Vazduh ispuni opojni miris livatskog cvijeća, čije latice blago dodirnuše malu princezu. Zatvorivši oči, vila reče: darujem ti nežnost vrbe, lepotu šumskog cvijeća, duge zlatne uvojke, lepše od samog proleća. Rasti srećna, sačuvaj dobrotu, jer ona je večna i krasi lepotu. Devojčici zatim priđe Gorana, nežna vila umilnog glasa. Ona mahnu štapićem i reče: darujem ti zvonaka glas, pesmom blaži tužni čas, kao slavu i cvrkutom i sunašce toplotom, ko potočić žuborom, a grančica pupoljkom. Blago to je pravo znaj, pred njim zlato gubi sjaj. Ali pre nego što je 3. vila darovala slavljenicu, vrata se s treskom otvoriše. Raskošnom dvoranom prolomi se prasak i sevnuše munje. Bila je to Grdana. Mene niste pozvali, zagrme gošća, zato me dobro slušajte, i reče ledenim glasom: na svoj 16. rođendan, pre nego što sunce zađe, Aurora će se na vreteno ubosti i zauvek ovaj svijet napustiti. Svi prisutni zanemeše od straha, ali se tada začuo mio glas 3. vile. Nema moć da poništim Grdaninu kletvu, ali moj dar će ublažiti prokletstvo i spasti princezin život. Prišavši kolevci, sunčica zamahnu čarobnim štapićem i na opšte iznenađenje pojavi se lik usnule devojke zlatne kose. Darom ću svojim nadu vam dati, umreti nećeš, to biće san, što velom svojim sakriće dan. Usnućeš tiho, al prinčev će znaj, poljubac biti, zle magije kraj. Ove viline reči umiriše kralja i kraljicu, ali ne zadugo. U njihova srca useliše se nemir i strah. Strepeći za život svoje jedinice, kralj Stefan naredi da se sva vretena u kraljevstvu spale na lomači. Ali vile su znale da se Grdanina kletva time ne može izbeći. Ako bismo princezu odveli iz dvorca, daleko od svijeta, možda bi uspela da izbegne prokletstvo. Kada napuni 16 godina, kletva će nestati i vratit ćemo je roditeljima. Iako im se srce kidalo od bola, kralj i kraljica su znali da su vile u pravu i bez dvoumljenja im poveriše svoje najveće blago. Znali su da je to jedini način da spasu svoju kćer. Sa bebom u naručju dobre vile nečujno nestadoše u pomračini. Godine su prolazile, a Grdana je uzalud tražila devojčicu. Znala je da joj nije ostalo još puno vremena,
Od dana kada je bacila kletvu prošlo je skoro 16 godina. Obuzeta gnevom, ona pozva svoje zle sluge. Glupa čudovišta, siktala je. Već 16 godina ne možete da nađete to derište. Pretvorit ću vas u bubašvape. Svojim ledenim pogledom Grdana je širila strah oko sebe. Od njenog glasa svi su drhtali. Nešto nalik na nežnost osjećala je jedino prema svom Gavranu. Prijatelju, žalostivo mu se obrati, milujući njegovo crno perje. Ti si mi jedina nada. Pronađi tu devojku zlatne kose, nežnu poput vrbe i tako dalje. Sećaš se? Sećam se, reče Gavran, pa proletevši kroz dvoranu, izlete kroz prozor. I nemoj me razočarati, uzviknu veštica za njim. Godine su prolazile i u maloj kolibi, skrivenoj duboko u šumi, princeza Aurora je izrasla u prelepu devojku koju dobre vile prozvaše Trnova ružica. Gajile su je s puno ljubavi i nežnosti, ali joj još uvijek nisu otkrile tajnu njenog porekla. Strahovale su da bi je nekome mogle nehotice otkriti. Naučili su je lijepom ponašanju i pripremale je za povratak u svijet. Požrtvovano su se odrekli i čarolije, sakrivši svoje štapiće na tavan da ne bi pale u iskušenje. Ružica nije ni slutila da su njene 3 tetke zapravo 3 dobre vile. Uoči princezinog 16. rođendana u kolibi je vladalo veliko uzbuđenje. Cvetana, Sunčica i Gorana su imale pune ruke posla, a sve je trebalo da bude urađeno u najvećoj tajnosti. Zato bi svaki put kada bi se Ružica pojavila, one prekidali svoje došaptavanje. Najzad se dogovoriše da je pošalju u šumu po jagode kako bi u međuvremenu pripremile rođendansko iznenađenje. Ružica poslušno pođe, veselo pevajući. Znam da negde postojiš, u snu videh te jednom, kako zaljubljeno predamnom stojiš i ruke pružaš u zagrljaju čednom. Slučajnost ili ne, tek nedaleko odatle jahao je konjanik. Bio je to princ Filip koji se na dan Ružičinog krštenja zagledao u njenu kolevku. Očaran devojčinim anđelskim glasom pođe u pravcu iz koga je dopirala pesma. Bosonoga devojka blistavog osmeha i čudesne lepote veselo je poskakivala po mekoj travi, zaneseno pevušeći. Bio je to prizor od koga zastaje dah. Zlatni uvojci koji su poigravali na njenim kao izvajanim ramenima, umilni glas, sve ono čime su je vile darovale, opčiniše mladića skrivenog iza stabla. Izgledala je nestvarno. Rješivši da je upozna, Filip joj tiho priđe i stade kraj nje. Nežan dodir njegove ruke zbunio je Ružicu. Ko si ti? Upitao uplašen. I šta tražiš ovde? Ali ovaj stranac milog lika nije joj bio tuđ. Naprotiv, svojim iskrenim osmehom ulivao joj je poverenje. Bila je to ljubav na prvi pogled. Svoje kraljevsko poreklo nijedno od njih nije otkrilo. Filip jer nije želeo da je obeshrabri, a Ružica jer ni sama o tome nije ništa znala. Plesali su bez ikakvih dvorskih protokola i upijali svaki zajednički trenutak. Zato im je rastanak još teže pao. Hoću li te ponovo videti? Upita Filip pre nego što Ružica nestade u šumi. Naravno, u staroj kolibi, doviknu devojka. Za to vreme u staroj drvosečinoj kolibi pripreme su bile u jeku. Cvetana je bezuspešno kreirala haljinu za princezin svečani povratak u palatu, dok se Goranina rođendanska torta sve više krivila.
Uzalud je pokušavala da je ispravi metlom, fil se razlivao klizeći zajedno sa svećicama niz dršku neobičnog rekvizita. Drage moje, uzdahnu Sunčica, znam da smo obećale da nećemo koristiti čaroliju dok Ružica ne bude bezbedna, ali mislim da nemamo izbora. Vila otrča na tavan po davno zaboravljene štapiće. Zatvorite vrata i prozore, naredi Sunčica. Spremne, a sad na posao. I gle čuda, za tili čas sve je bilo gotovo. Rođendanska torta bila je kao sa slike. Koliba je blistala od čistoće, samo je haljina bila malo čudna. Cvetana i Gorana nikako nisu mogle da se dogovore oko boje, te se njihove čarolije sudariše i... Srećom, i to se lako rješilo, štapićem. Zauzete izborom boje za Ružičinu haljinu, vile nisu ni primetile da snopovi šarenih iskrica lete svuda po kolibi i izleću iz dimnjaka. Ali Grdaninom Gavrenu to nije promaklo. Kra zlokobno zakrešta. Gde su vile, tu je i princeza. Ima li lepše vesti za moju gospodaricu? Zakrešta crna ptičurina i polete kao strijela. Vrativši se u kolibu, Ružica vide pripremljeno iznenađenje, ali ne reče ništa. Udubljena u vlastite misli. Današnji susret za nju je bio mnogo značajniji. Divno, jedva čekam da ga upoznate. Zove se Filip i... Da ga upoznamo, prekida je Sunčica. Dušo, moramo ti nešto reći. Devojka je bez reči slušala od vila najčudniju priču koju je ikada čula. Priču o princezi Aurori koja je izrasla u trnovu ružicu i njenom povratku u kraljevski dom. Gorana, Cvetana i Sunčica povedoše je put dvorca gde su je željno iščekivali njeni roditelji. Ali Ružica nije prestajala da sanjari o toplim Filipovim očima i iskrenom osmehu. Bila je suviše daleko od Grdane, kralja, kraljice i tog tajanstvenog verenika o kome su joj vile pričale. Stigavši u dvorac, vile požuriše da obraduju nestrpljive roditelje i na trenutak ostaviše princezu samu. Tada se u tami pred zbunjenom devojkom pojavi neobična modra izmaglica. Ružica kao hipnotisana pođe za njom sve do tesne sobice na vrhu kule, u kojoj je stajalo staro prašnjavo vreteno. Dotakni vreteno, čula je glas kome nije mogla da se odupre. Začarana princeza ispruži ruku i dotače oštar vrh. Bile su stigle prekasno. Ružica je nepomično ležala na podu dok se iznad nje pobjednički cerila bezdušna Grdana. Dobrodošle, prosikta ledenim glasom. Malo ste je zakasnile. Ti podla zmijo, povika Cvetana i gnevno se baci na vešticu, ali ova nestade u obliku dima. Siroti kralj i kraljica, prošapta Sunčica, srce će im prepući od bola. Ne brini, odgovori Gorana, neće ni saznati, zato požurite, čeka nas puno posla. Neumorne male vile poleteše i svojom snažnom čarolijom uspavaše celo kraljevstvo. Nek vrijeme lagano kroz prste sipi, u san nek utone svako od vas, mišić u rupi, pčela na lipi, kraljica straža u isti čas. Kazaljke sata zastaće tek, al poljubac prvi, znaj, bit će lek. Sad kraljevstvom cijelim vladaju sni, spavaju svi, spavaj i ti. Znaš, prijatelju, sanjivo promrmlja kralj Hubert, obraćajući se svom cijenjenom domaćinu. Filip mi je danas saopštio da namerava da se oženi nekom...
prekida ga Cvetana, spavaj. Svuda zavlada tišina i vile žurno odleteše kroz prozor. Shvativši da je Aurorin voljeni upravo princ Filip, Cvetana žurno povede vile ka skrivenoj kolibi. Ali zaljubljeni mladić je već bio na pragu kućice u kojoj ga je čekala veštica. Probudivši se okovan u Grdaninom dvorcu, princ ugleda pred sobom okrutnu čarobnicu. Sigurno se pitaš kako si dospeo ovamo, zlurado se kezila. Tvoja ljubljena seljančica je princeza Aurora. 3 glupe vile su naivno verovale da će je u napuštenoj kolibi sačuvati od mene. Kao što vidiš, uzalud. Ipak se ubola i usnula. Zauvek. Ti bi je svojim poljupcem mogao probuditi, ali si i sam zarobljen. Kakva šteta. Ostavši sam u mraku, Filip začu nečije glasove. To je on, to je on, povikaše vile osvetljavajući tamnicu. Već sledećeg časa princ je bio slobodan, a u rukama je držao mač hrabrosti i štit istine. Jedino ovim oružjima možeš pobjediti Grdanu, prošapta Cvetana. Ako zaista voliš Auroru, iskrenom i neprolaznom ljubavlju, bori se za nju. U Filipovim očima zaiskrila je nada. Potrčavši ka izlazu, on snažno zamahnu mačem. Nije daleko odmakao kad pred njega neočekivano izlete crna ptičurina. Kra, podmuklo zakrešta Grdanin verni sluga. Zatvorenik beži. Zidine dvorca se zatresoše. Požuri, viknu sunčica Filipu. Pred Grdaninim ugletim zamkom verni konj je čekao svoga gospodara. Sa zidina polete kiša strela, ali ih na Filipovu sreću Cvetana sve pretvori u nežne cvetove. Prinčev neustrašiv konj jurio je poput vetra. Nailazili su na opasne prepreke, utvare i zastrašujuće ponore, ali najveće iskušenje je tek bilo pred njima. Nadomak dvorca dočekao ih je pakleni crni zmaj. Bila je to Grdana spremna na najsuroviju borbu. Uskoro se Filipov štit pretvori u prah i on polako poče da gubi snagu, ali ga pomisao na ružicu osnaži i on zari mač hrabrosti u zmajevo srce. Veštica očajnički zamahnu krilima i pade u ponor. Stigavši u zamak, Filip pojuri ka kuli praćen dobrim vilama, koje ga podsjetiše da samo poljupcem iskrene ljubavi može spasiti svoju uspavanu lepoticu. Poljubi je, šapnu Cvetana. Ma ne smeta im, ljutito je opomenuše Gorana i Sunčica. Sami će se snaći. Tada se princ saže i nežnim poljupcem pobedi kletvu. Znala sam da ćeš me naći, osmehnu se Ružica sanjivo, ali ne znam hoćeš li me voleti, iako sam princeza, bojažljivo upita. Ne brini, navići ću se već nekako, nasmeja se Filip. Srećni i zaljubljeni požuriše da saopšte roditeljima radosnu vijest. U svečanoj dvorani kralj i gosti su se tek budili iz neobičnog sna. Oče, dozvoli da ti predstavim izabranicu svoga srca, Ružicu. Hoću reći Auroru, reče Filip. Tata, to sam ja, prošapta princeza, nježno zagrlivši kralja Stefana. Rasnježeni roditelji zaplakaše od radosti. Čini mi se da još uvijek sanjam, reče kralj Hubert svom prijatelju Stefanu, uživajući u zaljubljenom plesu dvoje mladih. Neka tako i ostane i neka ovaj trenutak, pun naše zajedničke radosti i ljubavi, traje večno. Osmehnu se kralj Stefan.